umusaraba w'isoni ibyo nibyo byanyijije urupfu rubabaje n'igikombe gisharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo byanyijije urupfu rubabaje n'igikombe gisharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo byanyijije Yesu utigeze amenya icyabaye kizoyica yamunyaga wagomeye imbabazi Yesu utigeze amenya icyabaye kizoyica yamunyaga Yesu utigeze amenya icyabaye yamunyaga Arinizira yadukiza idana arinizira yadukiza arinizira Yesu sutiyane musibe
Bwana sifiwe. Ngwino hano sha. Iya fosi nasi. Mwana w'inkuba. Igihe mwamwicara. Sabuye turamwegereje. Sinza amenye nimba ukibi Bujumbura. Nimba usigaye utuye hano. Erosimaki. Tso tuvuga bazimbe nawe tukaza usigara uzutambuka. Ari abantu bazakinaga ngo hano. Pirande some. Wewe ugiye gusenga ugumane microphone uceceke. Turi kumwe kabisa. Nakubwiye igihe usenga. Ndi hange. Aba bombi bagiye gusenga. Turange bazi papa. Kandi bukebuke. Maze mureba makuru hano. Turanga. Hari mari. Saliva asomeni. Changement de liberté varia.
hanyuma iyo umwanya wo gusenga ugeze ukarambirwa sohoka. Ofete abantu bakuru cyangwa abantu bato iyo bakoze ikintu we unaniwe uzizita ubusazi cyangwa ukita abantu ngo baracanganyikwe kubera ko bakoze ikintu cyakunaniye. Anje naririmba Moize nzosara ngo ndirimba simbishoboye. Bana sefiwe protocol umuntu kene gusoka soke urarugiba rukinge duhudumiye amapepo n'abazimu n'abadayimoni bateye itorero ryayo bahunge. Tubonye imbaraga z'abashitsi bavuye Kenya, abandi Bugande, abandi bavuye Burundi, Shagara avuye Bukavu. Hanyuma tubikirije mwari mweretse kunezerwa hano ryari. Kadogo yararetse kuririmba hano ryari. Yes. Ucurange ko turahudumiye kandi uko ucuranga nije yo guhagarika. Hanyuma dusenga Imana twirukana umwuka mubi w'amapepo n'abazimu n'abadayimoni wateye. Curanga